TV West nehinda nikutangira aha Obuhingi N'oburiisa program kandi rizoba natambura naza omuri kibingo neshangwa kagonji muri Kashari Mbarra district nakiro musiro go butunda nondeba nomani nkira kusyaho abantu bo mutano hati nyine munanuke Venance kandogu no speaker wa Mbarra district ohireho ebyo butegeki buzuma arna no mukwinga hamwe no kurisa ino butunda nindeba hansatireho fruits emiyembe na nibinde bijuma na nindebaho ejunuvakedo kandi ohireho ebi nareba ayine kiduba cy'ebyenyanja ayine mbuzi kintarchurumu ayine nente za zero grazing ogwe no muntu utwakubentwenda yandira mukace yanjira ngo COVID-19 yo mwako guhwire kuyatahiremu yajatapana atikanze kuhinga kandi ze kurisa bitembozi nwayine nyinji okusingaho omuhereza wawe ndi Ivan Tusiime kankwe munanuke tuganire nawe kandi turebe hate kimutire Obuhingi N'oburiisa niki gumananye program n'Obuhingi N'oburiisa abarakumanya nibanyita munanuke Venance kiza ndi kansara wa district y'Ogombara Kagonji kandi speaker wa Mbarra konka ayito mukora kwituka kora turi Abahingi N'oburiisa mwana background ejo kangumamu kandi professional ndiyo mushomesa mbona kuzaje Obuhingi ko butandikana orananye nibwo ndiyo mbutandikire nkabutandika mu lockdown yo kwa kashatu obumuzeyi yakinga ihanga akakinga amashomero 2020 kikamanyisa ngo nkanta kintu cyo gukora aha twemerire nkabanyine mwente konka bwa covid kubakingire business yanjye nkabanyine amabanja ga banka nazitunda za cyendera cyamanyisa ngo umwanya gwatandika kwenda nko kuburabura nateka ku kwinga so mbe nateka tekere kwinga nateka kwinga emiyembe grafted konka namanya ngo emiyembe grafted neza kumpe sente bwa nyuma y'imyaka 5 konko ijuke nyine family nyine abana mbenda kuriya no kunywa nagira nti kantandike mu akatunda akakora kureba akatunda wakabyaro myezi mukaga notandika kushoroma hata akakora kureba na maro mwaka ndukushoromaho kandi kunkushoromaho naguza hati noreba ko wayitegerezaje ogwo mukono mukuru hata akakatunda neza kashoromaho njya gushara hata kurogo muto gugaruke gukuri kunkweza kubushara ndeta manyo njongeraho atobukura atubugaruka butira hata nabwo akuranta ho bundi so akatunda akakanyambere munongo mu lockdown twina abakampara nubaduterera tubutaha basi babutwara akatunda no bakagura shiringigana omwanzo wa program waza kubaraha hantwere nincho aho butunda hano bumbucho konkatundura nkino 1 2 3 4 5 aha katunda atojuke nakiro ho bundi nikimanyisa ngo nacho ho butundi 10 buri mukamba nagwiho butundi 10 nishinjura 10 hata aho wabara 10 aho kabara 10 aho kabara 10 you know I mean no basa kumanya ikintu kumanyisa so niketa go kureberera kugumanuka ka kushara kureba ngo kagumana ka falling tukaguma higurugumana ka falling ka kwesente kara kwenzero katandikiwe nko wabirara musya akatunda tukarampenzere cyo kubanza nyowe ni mnyehingira nyine mikono yanjye ni mnyehingira family yite inabakozi babiri bonka konkani nkahinga kandi mbu no kwataka tundo tahriya kamera tindagire kugura omuza bed naki akwaka sente kakaka taro so nkahuhira katunda kanje nakakura nakabyara kakura kureka note ko gumanuka reberera no fuhira no yombera no reba na hansi ntwararaho kigenderwa ngo amizi gagumemo abantu bingi wahika katunda kabo hati kubona kawumiri skine mapapa abokuba kakakatine mizi konkana nyeka akanje kakara hino wana wabinambuza twati kota kashariri akatunda ninkashara ubwiro bw'enjuru ubwiro bwo mushana ninyanga kashara kugira ngo ez lines ezitwine nziyamba kuzibura mushana kutera ikijuma kiguma kiri fresh konkenjuro buyagwa ninyenda kwijana na makanchi yanje nkoko kundeba akunta kwenda munkashari kagire kata karagari hatu noreba ninyenda kukuzaka abo kubaka kakora na hisa kashomuro kwa mwendo kwikumi ago mukono njya gusharaho hata hakurugu hakureneje mterionisha so akatunda wano kareberera no basakuma no kariya hisente kumara imyaka 5 hata katunda buri week kabenkampe hagati y'emitwari 10 na n'emitwari 13 buri week kandi akatare karoho tokwetagana katambuza
nimanya ngo ninshoroma rwa kabiri buru rwa kabiri no kushoroma katunda ninshoroma katunda kanje akurga Kampala na yorwa boda boda akashanga tinkutamana transport akapakira isente zanjye zita mobile money nzakira tine nkavuga na covid orukwijana ashanga ntiriho maski na wateka he so akakatunda ko kureba nyenda kubagambira ngo wabo kareberire nko muntu enambwenu ecyakagarize mu nyuma kake no kugira ngo ibyaburu no bimanye tukamara umwaka hero tukaterera je konkato bukahwire nyenda kushita mafamu yanja nambone twakikarugura hariya noza kuranyongire kavyara abo kuba mbanze namanyikirumu abo kuba wano cyo katunda hati nka musoro gunyine wo gwine times 3 cyabanyuma nsango buru week no kore mutwara 30 omukwezi none ukora miliyoni muri mutwara 2 kare mutwara 2 ko gitomba koze no karebera wano kare miliyoni shillings is some good money so nyenda kwagira kuhiga bahinja bari yoko abayinamata kago kubasa kuhinga katunda bakahinja tukwatanisa ati wakatunda kawuni kingana ki kari hayita karukingana ki akatunda omusirugona nike mune chweka konka ka kwasiri nukota yahika kota konka hata hatsigireho nampabyire na hetororo ntuza kutambura noza kuharira kwijana kakura akandi waza side area natandika katawaya kandi akatunda tukakwenda nugura binding we igiye ukumbekana guraje gure nkondo zawe oterera ohinga kandi nyo hata cyo kunyamba hati nyunkeze nkondo tinkuzubura hata wakoko witu noza kushanganya n'ikibara cyanje nyoko nkubanda muninyitara ina itara mumba niyo nakora nkondo ndijo ngibikiro kore embaho nije ntunga ka sente so konkana bwete cyamani mbenye na munywano wanje ugu nabuhinga cyuze wakagure kigano mugano njyana mugumanya ikikoro cyo mugano yakitema nahakuba nasimba butunda so mbwena katunda n'ikintu cyanguhi kandi no gumana entasi tinkabihimba haturigiro musizoni konkano raga kintu cyakatunda na wargo musizoni no ine mukikiga so abe bihimba baza kubyara kurye bihimba nyonza kuba nindiyo rukigoru kuba kuzagaruka kubyara binda akakatunda kanagambira kinkuza korora kakariyo nikijaka hata kan kakubana kantereza ubundi butunda so nyenda kugambira abantu bari yo kwahero ngo wabo inita kari yawe ukubasa kuzaho butunda oruhinja konka katunda ko kureba tukakwenda mezi nikendensi etungukire konka kizibe kinde kikine kandi omushana gwajo nikenda mezi nonda kuboina no itakuboina mezi ko kwitara nambwe na hatu bintu itara ekyo niza kushobora kuturiza konka nikenda kwitara then kakabasa kugumaho otherwise emisiri nje butunda bine yomere abo kuba kakakatine mizi bakabatarira so niyo nshonga inkwenda kugambira abantu bagimanye amanyata nanyi n'umwanya gutungukire imbasa kuhinga katunda watwereka ngo iwe nko mutotire mu sente nyingi kutandika ibikondo byine wagora binding wire imbebo wagiye kora mwe nati orinkiwe otire mushiringi zinga yakuba orinkiwe na wayinebyo naenda kwebuza ati nimbasa kutamuzinga hize nyine nkasi umusiro nko goyina ati nyombo nabo kugira ngo tinkukirako ati twaza kubara ntire mwero uribize binyasi mtaro munana akatunda nyung no movu mkantu antu ntuguru tundo bunyuko bunyu tinda guzire tukagura katunda twanyuka twanyu kaguru tunda bwenkumiri konkana bwenka byara bwande mana ha munyono wanje mugisha yabyara ecyama nakatunda ko kureba numbaza go kafuhera baro bwanyuma yesandi ibiri ninge ndanguru mbaza gwanjye ningure mbaza ibiri ninguru mbaza gwa indofira ngaruka nguru mbaza gwa go kwito bukoko abinje nubagumanya nko gwa kochi nubagweta duda cermectin imbaze ibiri ne korra katunda kureka hina bakwija bakagire ndizo ndwara yo nene itaga muka harvester XL konkeje nyoti nkagirwarze then nono yetaga na account kamwe ko kwata ka fruit fly wana wagira mbu fruit flies nikandi kagura nk'imtware 28 nubo wahinga katunda ebikondo byo rukureba na wota byine wenda nubasa kuzomo abaherire bishara na harumu imitonote mikite cyo wareba nuje no taho no simbe waye konke ebikondo tibikubura imitabantu bakagihinga ikikondo no watsa kushiguza shinjiro 10 okurigero umusoro gw'urukwinga nyine munanuce Venance kandi turyontwega aha kwinga katunda hamwe n'ebinde byayine tuza kubikaho twongere kuganira nawe abase kutushobora wareba ngo atandikire farming abwa covid-19 abantu abamwe tubarashitwire serious kuza kwinga konka wori umusuru gwawe tineho aho burwire bukushanga no cera kwatifuka kwata enkoniya uza kurisa uburwire bwa covid-19 to kubihayo kandi no bano yitungura kandi abantu nubabine kuriya mbwene wabo ine ebintu by'abantu bine kuriya
kandi na nukurya buzima noba wafuna entasya kandi oyina amagara marungi nanye ndatuhumureho tuzagaruka tukweyongeza Venance kandi embuzi eri kugenda omisho takargaho program n'obuhingi n'oburiisa. Kurika y'umukahumuro bitu ntakahumuireho na Venance ya natushobora ko abasi ku kwinga katunda ke kandi akozise sente nche na nyenda Venance ushobora jaba kutureba abantu binjino bakira kutina kwinga obutunda bakutina unicetaga sente nyingi bencouraging baha amani nabo batandika obutunda kwa binjino babutina akatunda ko kureba umutebekanisa wa program y'obuhingi n'oburiisa TV West abantu bitobwoba bitoboba bwabusha abo kubakatunda ko kureba tkakwitaga sente nyiko kunagambira abantu bingi nibambenda gureze wayeze zigumire eza white konkati chikweta ko bakatunda konkanuka nukazinga waheza kazinga ko konka kekwata just waya no kagaidinga karatori so ebikonde bindu kutamuti byamano basa kukireba atirebe nkondo zinyine eje nkondo buri umwana nasa kugitunga just chikwetaga no kugira ngo akakuma kayimirira higuru tukaza hansi ekintu cyona buri kiti cyona nkibasa kwemereza enkondo konka abantu nana bateka naza gura kartusi nagira ki konka enkondo hati nkeje yo kwise umwanzo wa program noraba ngo tere enkondo yo kutinisa just not am support kuranga cyaguma higuru akatunda kabyara distance ero kwingana kikurga akatunda kuzaka ntubyara futi 5 kurga akatunda kuzaka ndi futi 5 mwene ntubantu bara futi 5 square kurga ha kuzaha umurayini kurga akatunda kuzaka kandi futi 5 kandi kurga kikondo kuzakindi futi 15 so tokwetaga bikondo bingi munonga kandi na line kurga line kuzandijo ni futi 5 eki tukusigira ho line no kugira ngo akatunda akamushana gwanu gwija guteraha umukasheshe no gutera side edge umwaze gutereje ko kuboka tiro mu line nakabona distribution ningashi omushana ekerereze cyo mushana enkiza kigumana kika nkiza side zona buribu akasheshe no mwazi kana no mukarebera ngo kufuhera okushoroma akatunda kakubaka ryo mu line kakangwe taro bukuremere waye kahwamani kanindebe papa nibyingi akatunda teno ka nako kinani kubarra ekitakaremera nikimo kakuremera no yongera mu support hatu waza kwetegeza wareba nkahariya no jakura nyongera mu support insya obo bukondo bwo gumana yongera mu kujya kata kumbagara na nebukonde byonka kubikumara ubwire bijunda hansi hati to kuhindura no joreba gati nkahari otera hinkondo yo no mana checking ngo te chata cyaka cyaza kugenda hato gumana leta enkondo no yongera mpora tikiragira ngo gumeno no tamu enkondo nyingi hatu wareba nkaha hata hakatunda n'ubwo kugira utasha n'umuntu yija kateme waye konkati cyangu abo kubakatunda ngakari umwaye ko konkani ke kwata ke ne waye azonka ko bukari konkana ko ne waye umuringo gwako akatunda ngaka hata nakugira ngo nkaharo shiringe 12 just kuna kwata yundi nakugira ngo ari 12 no basobuta kikereza konkati ngumanyo mutawuni makatunda hata numukagura muta konkana kugira ngo kamwe bubiri bushatu buna 5 mukaga ushanje 8 mwindi 10 12 15 nzeze 10 wana onyetegereza harubuka kuzara 15 ubwo no ryo mu 13 mwana hata nani kujya ngo nagira ntini kwati 13 nani kujya ngo ze kwinga katunda really nimba nimanyisa ngo cyo kuza gukora tikikuza kushara n'utambiyo nimba ntakubye because kandi uno wasa kucikiriza katunda ikice mini mama famba kagura shingiga so kandi yo tinkwetaga kuza kujenjera ninguza katunda abakunterese mu bingi nkakatara ko butunda hati abatubenza supply ngaba Kampala no hora kubuza tkonki ubwo musoro bwo kuguhisize tokabuye nabandaro baje abintu butunda konka no bihankaye so ntweta abantu baragira kwinga rera hizera covid akatunda abantu bakanyunya ko kureba ki okuntu bakagura no bakora cocktail no bakora passion juice mbwenu akatunda nakatambura atubwira ubwohereze ukina katunda
kakwire ntasi rukwingana cyo wano terekishane akatunda namara okushoroma namara omwaka konkono average ntuba twina amezi abiri buri season agukuba gatine katunda ngati abutuba tutakushoroma eyitweta off peak season nutwaba nturgo mu cyanda turukutaho ndiko munsi turukutandika enjura ejo ntwantu baraha amezi abiri konkana yaba off peak ezenki ganze gumansiya gumano ihamwa ko kunywa no kuguza abantu so average yakatunda kundi kushoroma nimba ni shoroma emitwaro 10 kamtwaro 13 mwana kunkwihaho cost nje bare mitwaro 8 season yeri mpango bwabweze kora average abuko kubukwera ebeye shuma hokaki kubukucendera ebeye hati cece balancing tima korwa nyetegereza wano cyo butunda magana 3 kuguza shiringi igana ondija kachwa magana 2 akaguzigana 5 nimba mwenda kwingana so wabara emitwaro 10 katubari buri week ukamanya ngo nobo ine mutwaro 20 ohafamwa aha ninkoraho n'abakozi babiri kandi tukugira ngo bakora ubutunda bwonka turyo munte turinkanuja kukayinuja kuhareba hati ntwe baraka abakozi bashatu so abakozi bashatu ito kwezi ohafamwa esente tukutomusha ho yirimo kurya no kunywa ne mutwari 10 tugira ngo mutwari 10 oriro nywire oragwize warwara umusha ntukutamwe mutwari 10 we bare kunyegitaho aha Obuhingi N'oburiisa kandi nyine munanuce Venance yamara kutogesa akatunda bito hira akatunda aine ebindi ebyayine embuzi ente ezo munju ati kuturahumureho kandi nitujana n'icweke cyente hamwe n'embuzi bitojuke ngo program eji abakututeka mu sente n'abacampolisa International Limited abantu bakora Hendrix concentrates ebinebirungo ebyo kutabura ombyo kurya byenkoko hamwe n'empunu kandi enkoko zikakuha amahuru marungi go mutorro gwa cenju empunu zikakuha ebyana byingi kandi bikurebekaje mbwene w'abanunda ebirungo ebyo hikerra bacampolisa International Limited kandi ugira amatungo marungi katumureho nutugaruka utakarugo kureka yo mukahumuro kandi munanuce Venance ohireho obutunda obuto abaturumu kandi ayine nanente hamwe n'embuzi ebya zero grazing hata nataho mucujente kandi noreba twakuza aha matungo tuganire nawe turebe ente nazirisata ahabwenke nazo shazire mu kuzitandika na nembuzi nindeba ayineho embuzi ndungi zukurebeka geze byo yahango nazo tinkumanya hayihire burideji nakuba natushobora kurungi kamwe siye tugumize mu tuganira ecyo kubanza koko na mbashobora ente nenda yaza kurebeka geneta gukurya konkente nerya ebyo kurya bye bika bena ekika cyo kubanza nebinyanse bitweta grass kandi twezitunze ry'ebinyanse biri fresh na hay nebinyanse byomire twenesto hayabyo n'umujya kugireba ntubitema tubiyana ko mu kibunda then tubika tuguma tuzihereza aho mpora ente tuzirya icya kabiri nzirya shrubs harimo akariyandura harimo rusena no basakutamwe mitoma ibyo ndio tweta shrubs kandi twine legumes nebikamba za cyakuyambaki abantu bagita silver leaf desmodium za centrosima stylosima aza byona twino samples za byaho na mbwenu nkogu eva turetera aha eginyo tweta rusana yateje rusana yo kureba neribwe mbuze neribwente wajorekereza itungo ryona ryo rukura neraba ryagishikire kandi embuzi yarya amapapagaho ne kukora nibisho abo kubayinuma kantu ko kunurira hateze nizo twakubire ntweta ebyo tweta shrubs ezen shrubs ebye biti kandi ebe bukamba tubiyeta legumes nuko mwe tubirwaha biryo misire ndijo nantakagireyo konka kuri yo musire yitwarga mwareba ho tukubihinga
ito tubihinga umusharasharo z'entoke esharasharo z'emisiri kugira ngo embuyo abashuma kubakingiza amahwa yokingize bihato gumana wihaye no kugaburira amatungo gawe. Ekyo kurya cyente namba ya kashatu ekinanyenda kugambaho nebi ebakweta concentrates nebi bakora mu factories konkito norafamu yite kiryaro ngo rwanse munonga teka hikira halevejo konkito mwanya gwa concentrates ntukoresa cyacu ebe bitukushubura bicyo twantukora kahunga nabyo nibikoyamba kurungente okukora kurungi kandi ente yoru kureba yaza kukura kubonera nebane yetaga hygiene nobwo rero nyamishwa cyo kubanza nendo jombekere kandi ahe kutura habe hygienic cyo kubanza umukombeka nora twantumbeka kugira ngo tusange umushana tutange njura kandi tusigeho ahe kotera umushana kugira ngo ibonene tungarayite kandi umukombeke kiju ntwenda kibe nicarabwa mwembeho eri kumara nicyo kurebera tutireho ebe kukinga munonga konka no ukora kurango tiyashura konka air ne saturating akurundi then hansaha umukombeke kiju aha ntaho concrete konka kundi bari gitaka okubente teka henda nkokora aha concrete ninga hatire cement konko kwenda kuya kujorobezamu ntugiteraho soda stage yo kureba obo nanka bakusharamiti kugira ngo ebone comfort yane hende nkokora na nekinde taserera yo kuterra bunde kahendeka so nibigiyamba kuba comfortable so icyo nacyo ntukirona kandi buri izoba oyine kureba ngo mukijo mu mashage zitirekiro wagayihamu ntugata hifa hariya then kuga kweza kujunda kurungi tugatwara umutumba namo twashuma hariya noje kureba ikitoke umanye ngo ente ino mugasho so okutunga entezi tuzitungira ibintu bikuru bishatu cyo kubanza ka sente cya kabiri amate cya kashatu manure kugira ngo omusiro rwezo no guaranteed so tokaza kusiba no gura hate nkawaza gura tupa yamasha nubagiguze mitwaro 30 forward yabeshyira kwawe ninga kuri abagiguze mitwaro 15 tutahizo kugereta kandi amashana garuga hari kunora abantu binenke ahabwo ncu twacwire mu kugerente za zero grazing noraba nyunyi n'umwanya muke gufunzire nkaca mu maximizing so buwa kamusir rwanje mugoreka nguhita katiriringi hakuba nintamukiriya konka make ngashonga buri kimwe naca gapera kukemara ente zo mu kiju ekintu kira gukora abo kugezaho kutebekanisa ebyendebera y'incu amutwe hati nyoti inkuzikiriza ko yonkera hati incu amuteza buze rya hanze turanazanye nazo ngati zikwimanya nazanye nazo tukwimanya akako kaza kuzarwa nyungi giho ngitahero ko ngigaburira bucket for a week ngitahe gumana nyina te kugimana te kugimanya so nizitura hamwe etakumangweje ninyina egitakumangugu n'umwana gwayo so nyoni nyiza kukama egumaho amateyo ne garindira mu bucket wabano ndakuri sente utakwenda kuhendeka munonga nokora heyi akubayo heyi neryo musto iyo rukwizira wanisha 10 oba wo urwire oba wano kuzankayi te kuhenda munonga kandi ente nzikunda kandi nezi yamba kombe kombiri abo kuba mo isya content eri kuberyo mu neringi nico kurebera ente nyingi ninga matungo mingi ninga gomoko mushana akomo isya content ninga ameza gakoba garyo mbinyansi nigagara make so entene yetaga kubeyi nebintu ebyo ikabirya kandi ntutekora ngo gihamonyo no gihamize no giragurra no gidozi ngaburkeire na no kujozi abantu binjiro bateka ngo ente zo mu kiju tuba kuzozi ntuzozi habo enshongisha cyo kubanza ibinyatsi bitukutemo uko biri fresh nebasa kwiza mu ngoha ecya kabiri ngoha ne basa kuba netambara ubundo muterere Rwanda gurabaho eragare atije rumente so nayo ntujozi yabur wiki then oine kujigaburra cyabajungu bakweta drinking buri miezi 3 kureba ngo twaje drinkinga yakora ki yagira amagara maro ateza unuzu kwa matega kwingana ki omu entezo mu eziko amataga zikumpa emwe ne kamwarta 5 nubwo itandikire kandi ndijo ne kamwarta 10 so konka hineneze nkamaheru so buri zoba nimbanye nerita zanje 22 kunku ihago kunywa hati nsigaza tazanye 20 nzigemura kandi ito amatagita gakunu nagatura garishingira kuni obanu njura obanu mushana agaga mataga bishatu nyoti ngamanya onyoti nkagaguzaga ngani kushabuto yo obugambo buke munonga orukwa obuhabuza bakutureba tukwendera program turukwendera program ninyenda kuhabura abantu abari gokungu
ebintu byona nibyetaga umujinya nibyetaga kubikunda ente nkejo ine kugikunda abo kubente wowe utagikunzire tukugiha mu cyo kwenda buri cyo gukora cyo no ine kukikunda ine kucyenyigeramo kandi nko mukore awana wa ibintu cyo kubana ukora iyo nkamukama wacyo hira habakozi ubase kumenya kwitera mu ngaro umukozi kuyakuba yataho wabo kuzo mu mbaga ente zititonjara ubase kuzigabura kandi aba TV West ndona kubatima kenso mugume mwije n'umututeri banja kana n'ikindi kumukubana umworeka TV nito twongera kugera amani hatito nubwo tutandikire konka bahangwa mukubana umureta turegeraho kandi tunda kumanyisa nabandi abakwenda kwega bagume bije tubagambira mpora tubashomesa tugera ni kusimo watandikananye program y'Obuhingi N'oburiisa bitojwe twasiba omuri Kibingo Kagongi yerukushangwa omuri Kashari Mbarara district kandi nabanyine munanuke Venance ogunu speaker wa Mbarara district ejo yenyine kandi ohireho ebyo butegeki wareba buzuma unabasa kwingo butunda nubwo twatandika nabo tujana ha matungo nabwo wagareba obutunda ejo pate y'obutunda hamwe na nimiyembe yatankire kwinga echo ne cyatandikire ahabwa covid-19 abantu mukazo mu lockdown kandi bamwe batandika kwinga tunore batankire kutunga amagoba niwe geshano basa kutandika kwinga umwaka kwija nibo watandikire kusharura Obuhingi N'oburiisa tarmu kuferwa nisima Champurisa International Limited abantu bateka mu sente on program egiye y'Obuhingi N'oburiisa kandi nubakora ekirungo cha Hendrix concentrates ekino kiteka mu byo kurya byawe ebyenkoko hamwe n'ebyempunu empunu zubonera inkoko zukama marungi ogwo mutorro ogwayero gwa cenju buzuma orya ihuri ryo murembe kandi n'empunu zuba ezo murembe abo naba Champurisa International Limited bashikire babo inkoko hamwe n'empunu obase kuboneza amatungo gawe timo yindukora nayo Martin byamukama aha kamera Olivensa Kampura producer na nabandi bega kwicereza uri kutebekana sebishanebi nimbasima nyo umuhereza wa program eji ndi Ivan Tusiime kambendezo kurara kurungi turebane orwa kabiro rukwija mutakargaho TV West nehinda Obuhingi N'oburiisa bwaba nukukibaho Champurisa International Limited bakureta Hendrix concentrate ekiri kurataka